Rahnwet uyaran kaisak lemawan uyakupur katuawat. Dalam kagan katlamu trai lah men pergi mana-mana katau pen uya sabul me Pwuhng pangkupuran Ngilen. Kailangan Senator ko, huwag po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Hudson Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, A. Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker G. Daniel, A. Senator Sensei A. Edgar, Amen. Senator Adlino Edmund, Senator Stevie K. Edwin, Amen. Senator Brian P. Edside, Amen. Senator Jack S. Harris, A. Senator Francisco L. Yuanes, Senator Helge Nache Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, A. Senator Sembelina Leka, Amen. Senator Michael Mike Loyola, Yet ngay mai. Senator Kasimba C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Erolyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Net, Yet ngay mai. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitrai Simina, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen. Mang Mr. Speaker, Quorum Mr. Speaker. Kailangan Chief, huwag iya sansal mag-try sabul man kita tungalan ke quorum ay baulian try tiyo ya sakaradahan Pwuhng o wawala pangkupuran Ngilen. Kahit Ngilen pon molan wow kalap ako wawala pangkupuran Isyoko on ki sabul marlikan ko nanalak ng kaniye ko. Waon ki melal sabul marlabalap kay tikoros nan balian tiyak momocho government, national, local, or state. Waon ki Kapitan Pohnpei, Honorable Oliver, waon ki Cabinet kan, waon ki Pwuhng labalap o yung Pwuhng kan. O saksit waon ki Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, Honorable Senator kan Koros. Ibilman po na siya waon ki lang Samoro, Oloisyo, Serisyo, Sumasakan. Labalap kan Koros nan Chamber Ward. Bilman po na siya o kasyambal ka sa ulmatail officer kan may pliyang pateng trial Rahnwet. Waon ka men Pohnpei Koros, Kalapwet, tagapaypay kan. O men Pohnpei Koros, makat-kat dapat padanan, wailaut kan ang sampa. Rakat o pateng uliya pumail kan, nan uyakupur, kasanti katuawat. Thailand ka kan katla, dapat wala mo tayo, iban po na siya floor leader Abram. Kalangan may Mr. Speaker, ijungol sekretarian wow kapacabas kung kupura po kak pacayang aja sabul memu me peitai tiar nan wewe protong sakses wan kun kamu speaker wan ki vice speaker wan ki kembaga payan rupal senator kan korusia ibil jungolen ku wow sabul macail staff kan me pacayang child me sing Rahnwet melel officer Yemen me piliang pacu ejungol sekretarian Rahnwet Pwuhng men Pohnpei Koros melel Israel kan me pacayang child nan men KAPWARESOU mang Mr. Speaker nuwaw men pacuan sagara umut kasambal wocho peki child katla mo wo sabul man kita journal and ran kawalu Kariyaman. Pagpaktaro karyaman tayo sa bulman kita journal o Koros mautung motion o masaniyay. Uwang masanisyo motion po itar biya masan na journal. Motion and close. Pagpaktaro karyaman tayo rin tingiti o sa bulman kita journal Koros mautung motion o masaniyay.
Pwuhng masanisyo kamu git poita rok tay sabulman kita journal. Kamu floor leader. Nuwaw mang Mr. Speaker, imen pajuan uyata kamagito pagi umalwatsan kak suspend order of business o katiang ban item number 2 o 8. Pagpagtaro karyamenta ng katiyan number 8 o issue yayan zone katkilon da patrong wanlong kamamatan question net o pagpangkan koros. Miye the koros mautung motion na masani Pwuhng masanisyo motion poitar Miye kamamatan question net pagpag maikat kilong ansyo mawat. Mamawar aktay katla mo tayo lo ibilban po na sa floor leader apram. Speaker, kasabali jungal sakaran wow. Imen pajuan sakaran mo ko siyang balwat o pagik silent suspend order o katiang ban order of the day may standing committee report. Pagpagtaro karyamang talang katiang ban order of the day ye standing committee report o kaigat katiar po ng basa kayo o iban po na sa chief clerk. Privilege motion. KAPWARESOU privilege motion. Kamu Senator Excite kom state sabul mo point of privilege. Kailangan speaker muna ibang patray sagatan kay punya wow ang patsang cuma sagaran nilang kapretonan gallery mga ko speaker Yamuchi, Vice Speaker Michael, Lord Leader Pram, honorable members o Karusian patsang child mensangwich. Uya kita child moment of silence on late Feliciano Perman, Lieutenant Governor. Na Kapinsaletla, September 23rd, Friday, 7 p.m. Moments of silence. Kailangan Senator Excite isang nipagpagwo kailaner o dahil sa kulman kita moment of silence o late Governor Perman. Dahil katlanan moment of silence. Kailangan Senator Excite dahil kakakat na mo dahil masular ay pan po na si Chief Clerk. Standing Committee Report number Bab Kisili Sagola and Risa Kriyaw Mapit. Legislature Pin number Yabkwe Wali Sakmala and Risa Kriyaw sa Salmigam King Koras. Speaker pan po na si Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko mang speaker muna ipan sa karata imen pacuan wiya itungal point of privilege. Imen pacang Senator at site o melel ulianteng ngayo Senator Rechkar uya itungal menyang pacuki si palan sa pulmachay karyaw kapena the Honorable Feliciano Perman. May kolokolo siya may speaker ay mantula. Matola. Speaker ni wow bunme karo sa imen pacheng sa pulmomoy sa karata masanen kapeng kay po ni wow ran mo kung bulian katiyar mo motwotso kalalalang wasakan mo kayo po na ang antok. Moroto wawan kun komoy Vice Speaker, Lord Leader o Honorable Member kan Korusia. Imen patuan pata sa pulmong committee ang Korusyo yata iyo kamagit kachailan kak. Pagkataw kataro po yung standing committee report ng tapo ko sili siya kayo level niya riya sa kriyaw. Pagkakaryaman. Karyaman. Pagpagtaro karyaman tayo katlanan masanaban standing committee report pap kisilisa kayo laban niya riya sa kriyaw o sa pulman kita. Koros mautung motion o masaniye. Pwuhng masaniso. Motion po itaro tayo katkat na masan po iban po na sa Chairman in Finance. Senator Joseph. Speaker, menchiyang ko yung chungal sa karmisik po yung pantalan to talk. Karyaw, miya member may point out wasakay may susunod tetanang reports. May kusukusuya, yung siya nga tama sa insan nan pili, yung kuskuksang. Ay mag-areta, maying speaker, men uyata, yung kamagit ni wow. Na mamutwat ka kupur kalangan o kapretong committee and chorus standing committee report watch. Po
concern kan mesan saleng sapod mamail chairman asan ka treasure kapareto nani wanshu makayu konen bakariam Speaker, Speaker. Kemur Gamal ma, Mo iban pone se pek te kamogitiu kwegi ata kat nan ma sene ba Senator Joseph Komkupure mai tang Senator kan ran ka kan pil syair wasakan mere sote itar kite takata miak pekasal kami Senator the Vice Speaker jai kat nan ma sene pen report ipag magdaga kagus Kamal, na pek yu Thailand kombal ma oi ban pone sa kamogitok Thai kombal o kamu Vice Speaker Kalangan Speaker,
o iban po na sa Chairman in Finance. Galangan Speaker, ngayme pacuan kamagatiya mamuat wo challenge kak kupure wo reported wajan and kupurpurtong committee and chorus. By natural concern kan miya yung blue kapre ngay chungal motion no. Kariaman. Ika kabatayang irang kabarabat motion, Speaker. Na dahil mo yung suru mabanuwang, dahil kadlanan masa na po iban po na sa Vice Speaker. Kalangan Speaker, pagpagan kabarabat. And kabur lang kamtin koros mo yang aki pacato penkak purote raw yaye ang second and final reading. Pagtaro kariaman report and kapurpur lang committee in Koros. Wan ka kapurpur to wa budget and the CPA. Koros mo to motion of Masani Pwuhng Masani so motion paitar or report what kapurpur lang committee in Koros. Speaker, Kami Vice Speaker. remember one pagigitailang kamal de la pinansaw. Moitang kamtian korosin tatak, pron sa palba na kalakriyaw mo rin sa was. Tay komal ba minute. Speaker, try ko malmas. Tay sa paler o Vice Speaker. Kalangan Speaker, nuwaw iman patawan mo yata kamagit kailang kak kamal disang nang uyala malam. Moitang kamtian korosin kak katla patola ng tatak, pira korosin kak kapolitan, nintuan nilakan kapuka mamia, o pron sa palba na lakap kulakitsak. Chancel motion o dahil kamalti o sa palba na lakap clock ay siya. Comment motion no. Tagpagair. Karos mautong motion o Masani Pwuhng Masani so motion paitar o dahil pan Rahnwet o sa palba na clock ay siya lakap. O committee in Koros nituan pagpag mamia sang Chairman and Koros Ngilen Kadkadaur Ngilen kagan Masani report. Ana, may kupure child committee and chorus masya kaniw.